Kiladai kitrai Jaka naga Shnongrim Elaka Nongkli East Chanti Hills District Kilapan Pau kajing Snowkindit halor kajing hot public hearing ka Meghalaya State Pollution Control Board haka arpu arterik ujemang arhajar penriu banti motion ka karkhana dau bilat MS Shri Simen ha ka Jaka bakhat ka lum serman ha ka jinghe ka ba aspa khat nyo hektar Kita ikinong rep nakathan Shnongrim Kilapan Pau kajing persya jor ya kani kajing hot public hearing klam de yo jing tip na kitrai Jaka shu Kilapan Snow baga ne kajing le bor na do elaka ki bor Shnong ka district council bat MSPCB kalalong kumbayo rat ya ka hok long try ya ka khandau ka siam Menta kasni thot ding ar pasau tarik kita ikinong rep kila let mi shaka office GHADC banya kendu yo CEM ke GHADC bat banya kran halor ka te ka jingkam try jang ka te ka company do bilat ya ka Jaka lom serman ha ka ba CEM ulapen sngo ba uklam yo jingtep AA ha ka bayade bat ka jingjer kerteng ya ka te ka Jaka lom serman da ka block A bat ka office ka klam ai ka no ka sanat ya ka te ka shnong Halor ka nega jingkhat public hearing ka MSPCB open shai sutanga ulaong kitay kinong rap kiladab ban ujor sya kitanat sarkar bapher na do ka office deputy commissioner ka East Chanti Hills District sya ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong bat kumju sya ka office GHADC ban persya jer ya ka nega jingtmu Kum ka kami ka bapet ya ka kendo ka siap ngiwan bandawa na ka district council ban pindam no ya ka te ka public hearing bat ban pinshisha ya ka hok long try jangki halor ka jingkam jubor ka MS Shri Simen ya ka te ka Jaka nong rep nong ki nong song snong yang snong rim oda rep de ki ata tholuk sarman ta ngaboa ka jing maham ni maha dadap kelam dadap pensnyo ini wa dadap sebo saden tangabo so mentur jing maham lani amaset wa clear sakitai kitre ki wa e ya katai ka hok ayong i wa lada jia uman wa mje arje pendam ne public hearing talada jia anu ya katai public hearing lani ye ki bru hatai ke thau im jing ba khle to ba khle kini ki wa ANOC lani kitai wa san wa e bor ma wa embor udaloi ne kita ki executive member yang ke elaka nong klik na to ki ke jing bak klik to ayong ki lakat nu nem mandaloyo man executive member ke ki mo bo na do warim wajak de bo darap de ki I ke snong rim hatai henre heni pariki wajiam ni de ki win hi di mem hok di wentu la dai la set subuh mentu hani district council diong hajar mut ki bru krek taduki di MDC hije ki urak bru krek na baru ubo hani ngajajan gani district council ni unang krek lem pediang ke yani de mana hok ayong ki te ila I hata de em hok ayong I emiso irlam yong I scan ni set ni uderi I hali hator bonjai te daw nga onga ya boa ajing maham le ya kita ki NOC ya tay Trisman to UM ga jingkit kle yong ki I lada jiao penman ya public hearing la jia no jing jia to ki ba kle ngado te kiten da yo de po ni ami nong song snong yong song rim man la I 3 thau da yo I lebu complain ha department moto ni benta ni ga public notice hearing yang series limited jadi yo ibu komplain sagi department welfare kat uji walai bu libu si ko komplain dan ni wan ini council wada yo sia le wada bu usiam te amna liang yang te amda yo I klam belum mala te dong wi ni benta gani ga hearing yang gani ga snong lom serman blok A tong I na liang yang I am office im yo jing TV wa em gani ga snong wa em la o amna liang u dong I mem I sanali te I ne te down mandu wa jingkulmar wa tang u amupa leni longkit dong ba I te dang u le archem wa yo am jingkun kumo u le ong warem de kumo ba ye kate ke sanat u iu lengba yung konsil te sevi wan le ong in hi ye gani ga hearing wa ba upper recommend
neliang yang udoloi yang pi udoloi wa ilka nong klik jadi teh hiktin wa yok juba pino teh boleh sebut bạn nghi được nghi mỹ này giang bạn nghi qua độ thalaw cho bạn đi cả district council ja FC đã có chính sách đã có chính quyền không đòn phân biệt nhiệt đã có chính giải trái đã hàng đi nhiều văn mình phân bỏ làm ba itu ki pralog đẹp keren pranong rap ba đẹp rung po trong office trong siam ba tertib tunjuk ada hàng đi nhiều văn nak banta pen persa làm ba kata pa public hearing ya ka ba ka state ya kami kali state population control board mapenmi ia katorik ngamba jong artorik jong jemang na pantaban pelong public hearing hang te haulum sermal ngisngau kendit abang yoi ya kate ka terik bat ka public hearing baka Sri Cement Limited ka kanti auto motion badon hoptai ulum den warta ka dawngi kinong rap kibangi im kapating kabangi im menta nodo balong briu hang ne perthe ki briu nong kli ki im hate ki rep kriang ki don ru ki deng ki sej ki kaj ki so ki pai bat ka heli ka penthor na ban rep ban riang hang te hi haulum ni pelong aja karep bat don ru ulum bangi ri ya kising ri kum ki mesi aduk mentahi ki mesi ki don dai ki spak teli ki bingiri kum ki snong kum ki nong snong rim tadi mereka kadau ngisnyok kundit ba kat sisimen ketemu nak banta ban klang dau tau mosun nopo ta nopo nau ta ulum ta kanong rim ngi yeng skam kum ki nong rap jong snong rim ngi kun jong elka nong kli ngi persa ya kata ka public hearing ta halor jong ta ki nong rim bangi ngi thung ngi tap bat ngi yo ru langba jong ilit doloi ki perngap belabam kuah dwar jong blai ilepan sisa ba ki nong jong yi dong ka tokani beliok lamba ki pata hak tu ki por bolong jong doloi let belabam jan bam kuah dwar jong blai pan sisa lamba jong ni ga district council hi pan sisa ka dei kajaka jong ki rusmet padodu mentahi ba doloi en sklan bolong doloi jong ilkano klik jong yi madu ai ru pan sisa ba kibadon ba kedon bala nak banta ban pembiang ikut kisla ba dong brun ba ngi kinong rep yang ngempat yo lat nak banta ban pendam pembiang ya ki dolir ki jongi hindra ngidang kimilenti ngidang rep ngidang riang aduk menta hamba tong usnam bro ngidang rep ukba using usensar batar ter penta dan mereka daw ngi jing skam bat ngi snyo kundit menuri habang yo i ada ngidu ya kini kejakar yon ulum serman bangi de ban kam troy kebasnya pala bangi yoi ba de ai da kesnong ulum serman hari haba hang te de ulum bangi rap ngriang ngiri jingri ku buncat hang di kiten na keren hak pot beis amin nong snong yang snong rim ta de yu hidimi amni dibentai IUM hok kata ulum serman ada yu ya public notice yang Sri Cement Limited wada jinghe yang dai tho yang kau penmi ya ta notice public hearing yang kau MR sepak kan yo tetar ta jing snyokia yang iam ni tai tho tai ni bentai wa iam nong song snong tho hata helum suman dari da sumari hok yang ina du di purpose name ta i da penduk tiap penduk demo i ni por wa da yung ya notice public hearing yang Sri Cement Limited wa penmi hakannya tarik yang ni bulan April ta klaim jing bid i amitri tho klaim ta jing tip yang i amitri tho ta pen ta i jing sasi penduk tiap penduk demo i ni te dau i dele sakmat wele sakmat naduk na state pollution DC i department of health dalbo ya complain i pendam ya ta notice public hearing yang Sri Cement Limited ne repo ya ni di district council wa deman le abi wipat ya khando siap yang i ti ida lebu ya komplain wa at ami i nong thong snong hatai tho tai lum suman ida ri de sumari perong i di purpose name ta snya kharniari ta wa i jing sket la depan sket da district council i hok iriti yang ilong ba i patai land holding ta war snya pelang amno ya bor ta Sri Cement Limited wi kami hok yang i
Tadi daw idol bu komplain ni, we pendam no ya ne public hearing yang Siman Limited. Te kerpar ile ya ne district council sim kia we penbat i hok irti yong i. Kenang wa dami mi jingkul mar hatu hani, wa man ile jing sang suk san wa suk wa kemen. Tengah liang ong i iteh kelama te kublai cibon.